Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa Hose TV. Njye mugiye kubana muri ibiganiro banyita If Justin. Urugendo rwabo ruherutse mu Butaliyani, umwami Charles n'umwamikazi Camilla bagiranye inama idasanzwe na Papa Francisco. Mu gihe yari atarabasha kwakira ba mukerarugendo benshi kubera ubuzima bwe butari bumeze neza. Iyi nama yabaye kuwa 9 Mata ikamara iminota 20. Mu gihe byari byiteze ko umwami n'umwamikazi basura Vatican. Nyamara ibibazo bikomeye by'ubuzima bwa Papa Francisco byatumye gahunda ihinduka. Abayobozi b'ingoro ya Buckingham bavuze ko iyo nama yari igihe gikomeye kandi kidasanzwe. Mu rugendo rwabo kuri uwo munsi kandi umwami na Camilla bizihizaga isabukuru y'imyaka 20 bamaze bashyingirana. Papa Francisco yabifurije isabukuru nziza, anifuriza umwami Charles gukira vuba kuko kugeza ubu agikurikiranwa n'abaganga kubera kanseri. Umwami Charles uzwiho gushyigikira ibiganiro hagati y'amadini atandukanye yari yarateganyije gusura Vatican ku buryo bwimbitse, harimo n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibidukikije muri chapeli ya Sistine. Mu rwego rwo kuzirikana ubusabane mu mutambagiro w'umwamikazi wa Roma, amabendera yazamuwe kugeza hagati y'inkingi z'ingoro y'ubwami nk'ikimenyetso cy'icyubahiro baha Papa. Mu gihe umwami yari igikomangoma cya Wales mu mwaka wa 2005, ubukwe bwe bwatinze kugira ngo yitabire umuhango wo gushyingura Papa Yohani Paulo wa II. Downing Street yatangaje ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nawe azitabira umuhango wo gushyingura Papa, aho umuvugizi yavuze ko yifuje kugaragaza icyubahiro ku buyobozi bwa Papa mu bihe byari bikomeye. Iyi nama yabaye hagati y'umwami, umwamikazi na Papa Francisco yabaye intambwe ikomeye mu bucuti bw'Ubwongereza na Vatican, ndetse no mu rugendo rwo kubaka amahoro ndetse n'ubwumvikane hagati y'amadini atandukanye. Ndagushimira wowe maje kureba iki kiganiro, ibuka gukanda subscribe. Nimba hari ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira hasi muri comment tugakomeza kubana. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ushobora kubasha kubona izindi poste nk'izi ngizi.